ऑक्टोबरात जावपा आशिल्ल्या विधानसभा अधिवेशनात सरकारान मराठी राज्यभाषा बिल पास केलें ना जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेत भाजपा आड प्रचार करपाची शिटकावणी मराठी राज्यभाषा आंदोलनान दिल्या। भाजपा आड प्रचार करपा खातीर रथयात्रा काडपाची तयारी आंदोलनान चलयल्या। मोगो म्हणटा आंदोलक मोगोचेर बेठेच टिका करतात। मोगो मराठी राज्यभाषे खातीर तेंको दिवंक तयार आसा। रोमी कोंकणीक राज्यभाषेचो दर्जो दिवंकूय मोगोचो विरोध ना। ऑक्टोबर महिन्यात जावपी विधानसभा अधिवेशनात मराठी राजभाषा करपी बिल पास केले ना जाल्यार बेमुजत उपासा सयत खर आंदोलन करपाची शिटकावणी मराठी राजभाषा आंदोलनान दिल्या। जर सरकारने येणाऱ्या विधानसभेमध्ये जर मराठीला जर न्याय दिला नाही तर आमरण उपोषणाचा कार्यक्रम आम्ही हाती घेणार आहोत आणि त्याचबरोबर या आपल्या आंदोलन समितीमार्फत महासमितीमार्फत आम्ही रथयात्रा या संपूर्ण गोव्यातून आम्ही काढू। जर भाजप सरकारनं जर मराठीला जर न्याय दिला नाही, मराठीची मागणी जर मान्य केली नाही तर भारतीय जनता पार्टीचे पक्षाचे आम्ही दोन्ही लोकसभेचे उमेदवार आम्ही पाडू। लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाक बूथ शिकयतले अशी शिटकावणी आंदोलकाचो निमंत्रक प्रदीप घाडीन दिली। आमचं ह्या भारतीय जनता पक्षाकडे एकच मागणं आहे की त्यांनी दिलेलं आश्वासन पाळावं आणि मराठीला राजभाषा करावी हीच एकमेव मागणी आहे आणि हे त्यांनी केलं नाही तर येत्या लोकसभेत आम्ही त्यांना धडा शिकवू। मगो म्हणटा मराठी राजभाषा आंदोलक मगोचेर वोगीच टीका करतात। पक्षाकडेन सध्या जाय तितले आमदार नाशिल्ल्यान मगोन विधानसभेत मराठी राजभाषेचे बिल मानिल्ले ना। पास जावपाची शक्यता कितपत फक्त नांव बिल घातलें आणि आम्ही मराठीवादी म्हणटा केले हाचेर आमचो विश्वास ना। कोंकणी मराठी बरोबर रोमी कोंकणीकर राजभास केल्यार मगोची हरकत ना। मराठी सुद्धा कोंकणी आणि सगळ्या कोंकणी मराठी आणि रोमन कोंकणी तिगांय खंय ऑफिशियल स्टेटस दिवपाचो। ओंकार फळारी, देवेंद्र गांवकर आणि लौकिक शिलकार प्रुडंटा खातीर। लुझोफोनिया गेम्साच्या तयारेचो नेट पळोवन एकॉलॉप समितीन गोंयाक तेंको दिला। 2 म्हयन्यांनी ह्यो गेमी फुडें व्हेल्यात। पावसाचो नेट आसतनाय जाता तितल्या नेटान काम चालू दवरला म्हणून एकॉलॉपान गोंयची तुस्त केल्या। आता गेमी फुडें व्हेल्यात म्हूण बेस बरी तयारी करपाक खूब वाव आसा अशें लुझोफोनिया गेम्साचो CEO केशव चंद्रा म्हणटा। शुक्रारा जाल्ल्या पत्रकार बसकेंत केशव चंद्रान माकाव शहरात जाल्ले बसके वेळार घेतिल्ल्या निर्णयाची माहिती दिली। Is it regardless of what IOC decides for IOA? No, they have in fact interacted with the IOC. The ECOLOP had interacted with IOC, and they have clarified. Yes. This is regardless of IOC. No, it wasn't. It was not made clear. So now they have clarified it with IOC. They have taken it up with IOC. So even if the ban stays. Even if the ban stays. This year was a year of unprecedented rain. The construction thing got delayed. And in that delay, there was always a question mark whether we will have enough time in our hand so that we can test our facility and we can go ahead. We put everything across to ECOLOP and they placed on record that despite all the problems, despite the problem that everything started quite late, and despite the problem that this year, and they were aware that Goa has received unprecedented rain this year, they placed on record that despite all these constraints, Goa never gave up. And this is the exact word of the president, that Goa never gave up. And in order to have that successful games, they decided that let's have it in January. लुसोफोनिया गेम्सा निमतान 1,500 खेळगडे आनी हेर अधिकारी येतले। तांकां वेगवेगळ्या गजालींचेर मदत करपाक व्हॉलंटियर वेचपाचें काम सुरू जालां। Registration started in the month of July. As on date, our target was approximately 2,000 volunteers, and we are fortunate enough the response of people of Goa and of course the student community is immense. We have got more than approximately 3,000 volunteers registered, and further process which has to be done by us is that their police verification, which is a mandatory part, and of course since we have got more number of students than required, we'll also be screening them. बांबोळच्यान खेळा संपादक नीरज प्रभू आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे। गोंयानूय जागतीक पर्यटन दीस मनयलो। ते खातीर आयनॉक्सच्या वाठारांत खासा कार्यावळ जाली।
इंडिवा ह्या मुंबईच्या बायलांच्या बँडान कला दाखयली. गोंयचो गायक वरुण कारवालोय आशिल्लो. कार्यावळीक लोकूय बरेच आशिल्ले. पळया टुरिझम डेची खिणचित्रां. Muslim, Christian chain, we can end this needless pain. All we need is hope inside. Do you need to really fight just to prove that you are right? Can you see an end inside? इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.